te fia toi whatalo whātu I le nei tai au, mā lole soifua manuia, usi mai al whaafonga telefou ala Radio Samoa. Whātesi ma le lima le mālo se le mafui e na luluina Wellington nei le tai au nei. Se 10 minute te ele tu lai tasi le waweau whaalongoi nai lea mafui e whapetusa lona lo loto ma le 25 kilomita ma ua whaamtalaina o se lulu e whio lolo e tusa ma reporti a le Geonet. La talata e sfurtolu wafe I lato na reporti le whaalongoi no lea mafui e ai whaitau se lau na tā ua e malosi. O lea ua sāwalia le tolu aso te te e pea pāngo tai le to ese wai keria wai kato. Tu whaatasia talafo o le tai au nei, ele I o mai lava I lalo le tusa ma le to asful ma le fito o pāngo tā, o lo I lungo le tā wa lungo le to ese talu mai le awa uli o le aso lua. O le aso nafi na whaelo ai reporti a o whaata wana wai pāngo tā, ele o fio mai I lalo, ele I ave I ai se vai po se mea ai. Pāngo tā nei na amata susunuina le no fuangolo o whai eito le ninga pāngo tā I le awa uli o le aso lua. Ai le ia ngai e no nofo I lungo le tawa lungo le to ese. Ma ua whaalia mtanga luenga o whale pui pui tala ale Herald e o atu I le valu se fulu moenga ua whaalea ina uma e I lato nei le afi. Ai mai tala le tio ni sila o le to se fulu ma le fito lo o te e pea. Ua mafua lea I le o le vaingo pāngo tai le to ese. E au fie le pala pala o le vaitau mafa. Wha apei ma le umio I tu lai tu ua I le sela pongi sa. Wha ato afe su iai. Pita isa pepo whaamtalanga malimtanga luenga o whale pui pui o lo o whaelo ai le ai o so lātou sila fia I nei whai tionga o lo o le fia I lātou o lo o tuli whaasalanga I Waikeria. Ua tālo sanga se tasi o polokalame ia wha wau pēo na maua mea ai al whanau I taimi o tu uanga wa onga. Bay venues o se tasi leo polokalame te leo lo o ngā sisia mea ai al whanau wa onga I tutonu o Bay o Plenty la talata I le wha afe I le aso e tasi. Sau nole Polisilia Justine Brennan e le tataona muta le sapala ino mea ai al whanau wa onga. Tusa lava po o taimi watu wai mo malo longa ma ele ngata e mo le polokalame ai whaasilisili le mautinoa o lo o lava mea tau mawhal whanau. O lo o langolango ina fo e le tetu inga whanau services le o lo o whangaina le whaitau se lau o ainga e le o lava le whaasoa. Ai se tali alem tanga luenga wa o ngai lungo tala le One News e o atu le 3 miliona lunches ale whanau o lo o whangaina le latalata le whaase fulu wafe whanau wa onga o le nei tausanga wha apea le tausanga a sau. Ma o lo i le wha moe moe ia a ai ma le latalata le lua se lau wafe o whanau wa onga ia onga tulanga lua wha apea ma onga maua lunga. E lo i se fuafuanga mtanga luenga wa onga e wha a wau le whangaina o whanau wa onga I taimi o tu uanga wa onga. Ua fautuaina tangata tāwhawhao o Asia le telo mataanga I le nei vaitau, e tautua nā le mama ma le vaaia le leo le si o manga. I whaamaumaunga ma le Department of Conservation o no fuanga pisi o ripotia le nei tausanga e au fiai le Northland, Coromandel ma le pito I lungo le South Island. A o iai lai tā whaonga e maise lava I le ma whaiona whai malanga I whafo ato New Zealand. Ua whaeloa le whaatonu sila mtanga luenga Lou Sanson le whaanoa noa I nisi o tangata e le o usita ia tu la fono o paka ai maise lava I le vaaia le leo manu ma la au. E le ngata I lea a o le whaala pisi le telo no fuanga ia sia mo tā whaonga. O toi whaamanatu ai le mtanga luenga ia usita ia whaatonunga ua mai a whaapipi I le telo o paka e le ngata I le vaaia le leo le si o manga whaapea mea tō tino lo whaonga ina e tangata lau tele. Whai watu tala mai fiti e tolo isi cases whaopopo le COVID wa reportia mai fiti o nei cases uma e maua o whaanofo e sea ma o le to o lua whai malanga mai initia ma le to atasi mai engelani na taunu watu le amatanga le vai aso talu ai. Wa atoa I le fast fuluivo cases wha maoni e tutono fiti talu mai le masino o mati ma o le to atele o I lato nei sa whaanofo e sea. O lea fo I whaato ato e tatala le malaiva a lelo fiti talo na tapunia mai le vai aso talu ai ona o ilo ilonga le system o lo whaonga ina e whaanofo e se ai tangata whai malanga mai whafo. Talafo nala Radio Samoa le nei tai au, manuia le nei aso.